Apay nga sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo timadi nga inaramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan nga ayatan Roberto. Apay nga ay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Ay? Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anubyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag kaabak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakit kita. Hay, masya na ka talaga di anak kaw. Kanayon ngagbartak, manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamin, Maray. Ala, andi nga yung lakta, paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isagan ak iti merienda. Nagluto ak iti kamote kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita, merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Loida J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay da Reto. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat na ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimot amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. When atay awid na kon ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita. Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw ti Ni Reto ti ayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Reto tan maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo, Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan nga agtrabaho. Jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita dito balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro dito balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang,
Akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Kat, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, agkatawanan tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang emang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurod. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon a mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jak laing pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, dahil ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartam, ta damapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagosan. No kas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abalda daw, Loyda? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka payla dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutin amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawan mo na dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam na singpat da jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Loyda. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasubutak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loyda. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ije piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtalinaad ije balay, tada je swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya apa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko.
Di kutsin di ato anak yun, nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti baboy. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok, tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, tatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Loida. San ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispos ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapno dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Awadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, impaabak mo amin di kwarta mi di kalman? Nga rod. Ish, isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutag. Iso nga ilakop dagiti ginatgatang ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako amin. Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya. Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige. Mabid lang arod. Agtalagakan ka imang. Iswasan na nanaskan nga agpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, hanon nga sublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin iti siping asabay ni Rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kwan, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwarta mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, naawatam. Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito? Yawanan tinaglakwak iti daga. Sinaurdak ka. Unak namin kan ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones si kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay nga gimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nang agbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sapa imutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyat kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Day, apay ngay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na.
Awan nga pulos nagbating akwarta na. Anya? Ay, manjakon! Naumakan yanan. Sinakon ni Rito nanang. Ay, itatawanan ako. Di na akong pangananauloy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka idi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kidin. Agsinatan. Ay, awan pagkawit akloy na. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da, ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy aki tinapalabas nga daw. Ay, kasta. Wen Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer na amin dagita sumang sangpat tata. Wayne, ay nagkurang pa'y nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ang ti customer na. Aya? Ay, ila ko na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na tata? Adan na. Manumutin abulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Aya. Ay, adamat gaya menjiip na. Kawain, ay nasingpet abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Inlay, kuyugan na, ma'am. Ijay. Gibalay da kasinsin mo, Mia, Mapankagaro man niya. Ha? Kaya wala, Amo mo nabayagan na kursunada dya kasinsin, mau. Ay na, agpakuyog ka pa'y lang. Kabailam day ta. Alam na ta, kung mabita lang, ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit lang nga ron, andi. Itulog ka lang ang igi paraangan da, Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba, Biya, adda ni Anday, pasyaran nakakanaw. Pagawidan yun, nanang. Apay nga, ikat awan mo't aramid manakaw. Kun awan mo't papanam, sana ya. Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak pay lang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napan lang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak kaw. Iso nga papanawon nyo man da dyang Andy. Ibagayuman nga di balasang terman na. Sikan at imangibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikat makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita, anak kaw.
Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka Miya. Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa day jay. Tadi kami nagkasar. Ang mga no day kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw, Isungahang ka man nga agsasawit kasta. Padak semedya asawak nga. ha? Sardangan akon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Jawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibagi bayan o di nakakayatan day. Nagado babalasang di ti lugar tayo. Ngam day jay pay ami at tinapilem. Kaiso nga rin mo ti ayatag tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakaroon kayat. Kaya na, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam may. Kay, anyat amam. Ang mga na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbaga tinana kanyak, manipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kasaanan ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko ma. Anya? Isong nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga kludan nakturay jay. Mangantayo na nang, nakagaw akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangus. Di paborito ni Roberto dato. Ha? Apay nga rod atan lumanen ta plato dito ilamisaan nga ay, kat dudwa tamot dito'y balay. Kat plato ni Roberto Anya? Ay, Mia, anak ko aya. Madadadail santi ulom gapo iti daijay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw ta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramiden. Han kayong mat nga mapapektaran iti aramidak. Ha? Sige, manganta nga rudan, anak ko. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang kaw. Psychiatrist nga. Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ha? Ay inisaan, anak ko. Ngam na sa isaya Hanak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan mo tambo nga madi. Anya mo tikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalata plato na nga uray awan mo't. Kan numaturog ka at dalata tay pungan kan ulis na iti kamam. Kat, apay bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamintal. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaawat. Mia! Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, anak ko. Tawan mo't mangusar. Wano ilako mo na isaw. Bye-bye anyo dayta. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, anak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya? Ay, nagado dagito'y sapatos. Kan nanginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagita. na. Baka ilako yu pa kit di. Nikat pangipanamon ngay. Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko. Tapno adda usaran na no ag-awid ito'y. Anya? Insan Mia, adda ipapaitid ni Andikan ka? Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtid kan ka. Iso asyak kanun at timangtid kan ka. Jak pagan ano data?
Bagi mo na, insan. Anya, ala, para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentelpen. Tumiya. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay aya ka na yun mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat, adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text, wano umawawag. Saan atabise? Kan madadadalmat nga men di cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya. Ayun gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawa. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpad tadta ni Roberto. Huibis nga men tadtakat. Kuna na nga agawid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya. Ay na insan, mapantaki day. Dagasan ka no madamdama. Bareng adda maamamum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Jak nga rod umay. Saan akon nga balasan kunak lang nga rodan. Lilay, ang tagsala. Si kamat anday. Awan pa'y latukar agsalatan. Urayong pa'y nga agpatukar daan. Gustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Di mat ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isa lang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga mawamay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan kwa na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandikin ko na. Uray, tagkakaingas kayo, mate. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linline. Bala, umay kanta yung tagsala. Magagaran ako ng agsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Muna ak igiteng nga. Anya, uy, urayan na ka, ande. Ay sus, naglokon. Napanan. Ay, bag nga oras mo linline. Kuyugan naman, hindi balay da insan mo, amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno asandukin shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di naman nin awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitad mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kino di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linlin. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasano no di naman nin awatan dayta. Kat itad naman nin kanyak. Isublikan ka No itid na kang ka di alam. Sika mangusarin linlin. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Alaam nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat ka iti regalo. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Subli anak nga rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam kay ni Andy tasardengan na kon nga regaloan. Tanong masurunak, puurak amin nga itad na kanya. Naimbag nga oras mao linlin. Ni, ande. Sumra ka Oh, anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kuma namumula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, linlin. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko malinlin.
Nagpintas day ta bag. Alam, para kang kadayta. Andi. Nasaba ko nga ni Mia di dalang ka iso ko mapangtedak iti dayta. Hangam, pinagsasawan na kiding. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Linlin. Sayang, pa'y no sana mausar dayta oy. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihaman nga rod. Andi. Ay, mairamramanak pa yun arigregaluham. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Nay, agsangit ka mo taon na nakaw. Kano ngay nga nga sumangpot ni Roberto? Ayanan ngay, abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day ka. Ay ayatanak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawon na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Anayon ko ngaron nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta, anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo dayta. Nanang. Lipatom ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marik-rik na nga rod. At dalang itasidag ni Roberto. Iso nga, masapak nga rumarno bigat. Inak man agra-round ijay taon. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akik alin line. Awan anyaman na antay. Sigay agawi da nga rudan. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Addakan di ta balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awanak pa itabalay nanang. At dakit to'y taon. Kalwak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso tayo bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y taon. Nabayag mat gayaman nga ada ito'y. Agnig-negosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iti plaza. Anya? Mamimiss ka unay, Roberto. Apay nga ang kang maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay Ando pa'y lang dagijabado mijay. Sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan kay ti kalabas. Agam kinapod no na. Sigudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa kiti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanungal daw. Iso sorry, Juan. Anya? Isumat lang gayam nga ang kakanak subsobli. Uwan, Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linoklo ko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ko iti mano nga taw-tawan. Hanak nga nagpaparam iti sa bali. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw naglagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatem unan ako. Rumarak na lang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumwarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa rita. Lenlen. Alang Stone insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam.
Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talaga nga umay jay dito eh. Naawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron ta, Orayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuwa mo kumagayam nga da asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay, tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kaya't mo matlang ni Andy nga para kanya, kinsan. Ay, ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan na. Nay! Dakaon! Nay! Ada ka magayam dito, Mia? Andy! Nay? Naibag tayo maya ka. Ay, natataka lang manan nga makita. Gimwa po ka unayan. Apay nga sangsangit ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklunan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destinek. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungay ka? Adamo na kinawatan mi ka ni Linlin ngayon sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa mi. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka ni Linlin, ti sigod pa nagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kastoy. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapakay. Apay nga. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang aganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko ni tigas tatawin ko, nanang. Kaya't kumutun ti madan iti bugod ko a pamilya. Nay, di ka agsangit, nanang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka, nanak ko. Apay adiyo kaya't ang mga sawak, nanang. Apay, diyo kaya't ti madan dapo ko. Kaya't ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Nga ta. Ang mga noagin sisingput laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na, nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata, tapno mako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno nagayam, kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta. Ijayan balay ti pagyananta, danay. Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot Emma. Nagpakpakaasing ngamin adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wan ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakepas pasurtak lang kang ka. Agyaman ak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Windanay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta taga pa. Wan Emma. Katagyaman ak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magkaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Nasapa pa'y magkidi Anya anasapa, lumawagan ni.
mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dita. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amala daw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko. Emma, Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, ah? jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga ron na nanang. Ay saanen? Sakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni. Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Aginana kayo kitday. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginana. Tamadlaw met asaan an nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagat day jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan? Pakaragsakak da ito ng aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa, man nagayay tawa nanang. Tanay nakataptapok matan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga tiramidang titibalay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Na nakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Nagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Ang niya, apay, magsiksik kawin lang tararamida mi di balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Saan mo takayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanulang iji salas ng agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya? Oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, ah. Iswa di nakpagtrabahuan. Naimpusuan mo lang at atikas tingar aramidin na. Amangan mo no, tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga ya. Ay naima. Uri kas jay ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarok kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kung dupit agwalis no laduma. Kaya nang ngamin diya balayan nyo, tatang. Man utikas diya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito'y parangan yawn. Kalkalpas mo sala naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na ditoy. Na,
Apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay perme, super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, una yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, adda ijay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon mare. Nakasikawil ijay, nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan ti masidalanan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga dyan manugang niyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, aywan na na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan danay. Naibusan ti karga ti Rafe. On bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, mema. Siyak ti mga arame di ti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrig at amangas asikasukan ka, iso ti pangtedam iti sweldom. Ha? Siyak ton, tagpalingke, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, amangan no di na maibudget an naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas jay mo ti bagbagan ni nanang danay. Ala, paspasin siya amlat ako man ni Nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay so nga ugali ni nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito'y balay. Gaya man da sa balay plano na. Kat si Kamay, apay nga intid mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumaron nung agsuldo akmanan. Bingayak to na sigod ti sweldok. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apolos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom.
Nanang, Apay, sugsugsugan na kadya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta kamutan. nanang, sa bali idi baruak sa bali itan. Adan asawak, isorong bangla ati asawak ti mangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisaga na iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam laangan ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon tangagi na. ibaga medya asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingar ti ugali tayo dyan nga balayan nyo. Isu gayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam kanila kay ikaw. Tapno iso ti pangtadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasimlat na ngay singasing kinidani timbagak. Nasaysaya at nulumasin kayo ni ti pagnadan. Tapno marami dyo ti kakayat yaw. Narigat no nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day ta nga asawam ngam siya nga inam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman kapoy ti day ta babae. Nasaysaya at nulumasin kami. Tapno ang mumi ti addaken awan kada kami nanang. Kasanuak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan. Taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbyagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga ruda. Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga ruda, tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matungpal ti kayat yun, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus! Apay apaw lakon ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Uy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataad dan istor ko apag tagilakwa. Saka kunti aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tada ti panaka ikarit di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni primo akalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Nini, kasano ko maanapasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni Nanang. Ingkanto damagan ano agpaiso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga rudan. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Ala, makamu kayo nga rod nana. Ngamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang tikita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita.
Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no at dama itid mo kanyak. Ha? Apay no, inka dumawat ija anak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga ron. Mano ayati ka sa pulang, primo. 5,000. Nung naawan, uray 2,000 no isaw. Kalayunin nyo ti dumawat iti kwarta nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumit la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni primo kala kayo. Saan? Tana inayon mo't apakanan nyo. Isunsamot ten ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwartan hanang. Ay isaan mo't Lading itag, ngam awan maitid ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noadda maitid ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo, nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha? Awa magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no primo. Akwarta laeng ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalag sao ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatang aruda na. Wan, sa anak amabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Mga 919, nakaluto akaw. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Nah, naglako tamat iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Kaya na, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagi-maot kararamidag, no di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo akirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginaut. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mangnamnama kadagiti anak ta. Kababain. Nasingpet dagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay basta agurnong ta. Malah mangantakid din. Agsidata iti target. Naimbagto na no makaurnong ta ni Tiano a kwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natang aday tilamisaan aya, tay isun tilutwak. Awanay, inla ko kaon tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni natang ita. Isa di ka basta mga ti mula ta anatag. Imbes asidaan ta, ilako takiday, tay supay may nayo ni ti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yemot mo pa yan. Sana panagimaot. Panaginot ter aramidag. Sana panagimaot. Datanto madla adu at mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay.
Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangan nak, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mate! Ay na, nagadong asim dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkin. Mangan kayo lang, nanang Ado tinaluto ngayon na po, ikan masida. Ay, awan man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lain. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw mutin. Nakaimimutin. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan ket yemot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rod ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutam nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi ngamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, ken shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste ket awan. Ay talaga nga awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sabalay. Manuturnong mon aya. Ay, jakamaw. Basta adumutin Ang kurang pa na jay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko nga road. Saan? May mayat iti balay pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiyar aramidin nyo. Pudno aya ngagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat ni inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga minjay inayaw. Ti kayat na kat gatangan na amin na kayat na. Ngawray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't itinasustansya Wantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runan o kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybayan no bilang. Lalaka tagsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon. Awan lat ang mukaon. Iso narigat ni mang namnama. Agyaman naklangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tayo nakunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan ta dabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan ta nagdardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw nabisinan kayo Ay, wala atanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot.
Asin manan jay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidep-depelan may itin na poy. Anya? Uray kumano palubusan nakagluto iti sidaak nga uray puro anateng laang. Hangam kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na ano, kanayo na kung ti umay makipangan dito'y balayo, anak ko. Dito'y balayo mo nga hindi kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo ditoy. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung ti ugali jay amayaw na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, saanan, tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti pagbagina. Ay, sana na nasayati kas diyang aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin ano abagaan yaw nga mawam madengdenggan na. Natangken lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na pa, uy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya? Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablang. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mataasi ka ti agdayit? Luata. Ay, ala, tarumwarak nga rugbiit. Papanamanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya agbisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulser ti tao itararamidan di amayaw. Mabagbag tit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda sidaan niyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay, inlako kon. Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday si Danta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, sa inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Riniingnak ka na wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakal. Agyamanak ta riniingnak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot aksan. Gista ipankon bakit. Apayaya. Nailungunak ka naon. Kito may tayabak ka nun iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniingnak. Ay na, naimbagta riniingnak bakit. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ang jakin kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo tinay tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na niya bakit. Umadanin sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Giselid ta.
Ada ramidag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta ah. Mabit lang, tay irwar ko tay karton anangik kakit ikwarta. Ne, apay binatak mo na ayatay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adda sagsasanga gasaut. 5 gasaut kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Ak, intangarod ibang kuday tan Delikado no dito'y latan balay ti pangiduldulinam iti dayta. Ay isaanan, usarin taday taoy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay laeday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Husto pa ila ta trabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga ti pagbambanugan ta. Saan itan ta nakaurnong tan? Padasin ta magtiagbiag akas ladon kendon ya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramatin ta. Kanen ta may akayat ta akanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta ken dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko ken kapableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Mwah. Ne, itaman pa malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa'y ki dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. Ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Intalamangan ijay plasan isupay ti matipid ta. Ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadang arudan kwartata. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Takalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Atap no makawaras. Noon ay dasar amin ang makaanay. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawan. Pableng, husto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson ken cake. Sa ita mangmangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Sa itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat atyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Waneng, agring ka man. Waneng. Apay lakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel ko. Urat ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi,
Lakaro sakit ni sir ko. Anya? Kasanaw, kabaalam ka di pa, iwan no saanan. Ano saan itaray da ka ni sa ospital? Di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na sa ospital. Tatang, nangyayumot imbaga ti doktor. Noan niya, dagiti sakit yo. Juan Brenda, lang ikaw. Apay ngay akas jay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat na itay itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti ipaunag mo. Unay matan ti kastawi. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo't kahayaman ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastawi. Pagagas mo malaang ati urnong mo kwarta. Bambanog. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. Dapay gayam ulcer mo. Agasam ngay day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensya kan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpandangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wan, tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak ami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi ka mo talaklakayan. Papanam, wanay. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo ka no tay balasang nga anak da. Nagpartida ka no iti baka kan baboy. Adan sapay ka no kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso adi ka umayan. Tamang ano masulisog ka mangan iti may parita kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan? Inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatang, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaot. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun.